Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibing layan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kara kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni Pagayam tayo Alando ti Magsinggal Ilocos Sur. Kastoy man tilinaon ti surat na. Ken ka Manong Roger. May saa ka nag itinaayat adumdumngeg iti drama yo a ken ka Manong Roger. Adda anak iti parikot. Ket kayat ko amasulbar babaen ti balakad mo. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. O yan, Sing. Apay nakatapaya ka man nandito tawa. Anyat pampanunutan. Panagbabayad man na nintun bigat lakay. Awan pa'y naigamak a kwarta. Daytan tay kunkunak. Tilaing mo ngamin nga umutang. Salbag ka. No nalaing ka kumamot a padre di pamilya sa anak kumamot nga utang. Tila babawik anak kayas asawakin ka. Anyat ti kunam. Saan ka mo takayat idikat? Ngam impilit mo tibagim kanyak. Pinikot nak. Isa di nakpabasulan. Noon narigat ti kasasaad ta itay tibiyag. Ti kunamkit di awan laing mong asawa. Nakadado ti ubing ngam sika. Nga daan iti pamilya ngam nagrang ay ti biyagda. Awan mabalin o kastaman. Tiki di kunam nalaing da nga dumiskarte. Ngam sika ngay lakayan. Salbag ki di ti kasi abiyag. Inton kwan, insukat kan. Anya? Ay daw. Inom ka mat ngagmaymay sa. O nanang. Pangipapasak man iti sakit tinakam ko iti asawa. Apay nagapa kayo manan. Huwag nga ron. Anya nagapaan niyo. May papaniti kawan kwartami a pagbayad na inton bigat iti utang na. Dinto mga min sumarde nga utang. Tunggal amo na nga dapagutangan, umutang. Huwag nga ron nanang. Nailumlum kami iti utang. Gapo iti laing na nga umutang. Bagbagam di asawam. No saan anasken ti pakasapulan na iti kwarta, liklikan na ba si umutang. Naitama ti bagbagaken ko nanang. Ngam tumangsit mo't nukas di bagbagak. Ibagam akin ni katugangam, tay sutimang bagbagaken kwa na. Talaga planok nga ibagay ti katugangak. Ibagak abagbagaan na ti anak na. Anya? Naggapo di ti balayo ti asawak tatang? Way, umay utang iti kwarta. Ang awan na itid ko nairanamot nga awan kwartak. Ang aguray ka. Nasaranta ka may. Awan mo tatang. Awan mo't sakit ko. Mapaya. Kadno ko na ti asawam masakit ka. Isa masapul na kano ti kwarta tapaduktor na ka. Ay, sana po nuray tatatang. Awan sakit ko. Sanak nagpadoktor. Kastaya. Ay naglokon na di nga anseng. Kaya't nakgayam nga lilawan. Jay utang na ti makagapo. No apay nga umut-utang kada kayo, tatang. Naglokaw. Bagbagaan nyo man kami dyan akyo, tatang. Alapdan na ko mati umutang, tapno saan kami matunay ngagproblema. Ay, baraw. Imbes ajay asawam ti bagbagaak. Sika, tirumbang sermonak. Anya? Ni, apay nga, yasak ti bagbagaan nyo, tatang. Gapo, taad adumatis tambay mo, ngam ti panagtrabaho. Uran anwag, tatang. No, saan mo't ngayon daw ti nasirka katrabaho. Taado kami mo't atrabahador. Isungan tayo schedule, titunggal may sakada kami. Ay, saan mo nga rason na ita? No nalaing ka kumaadumis karte. Saan kuma nga agut utang ti asawam?
Larang ay ko man tibiyagyaw. Ang amawan. Nakapsot kamot ngamin baraw. Naimas ti arak na dapakaluksawan. Landaw. Gagaram samot ti agbartag tanay. Dandanim may puson ti may sabuti nga arak. Kurang pa na tinanang. Inatupay gumatang. Gagaram nga rod at talaga ti agbartag. Wala nang. Ibartikak man isalot nga asawa. Iso ti makagapon na pa yan na bainanak ka ni tatang itay malam. Warungam ti asawam no mabartag ka kasta ka de. Nasa uyon. Ay saan di mo apaan ti asawam. No adda di mo kayat kunkwana. Kasaritam ay itirasayaat. Awan nga rudalan tinasaya at saritaan kan ko na. Isa may mayroon gwaring ako. Girap-girap at. Barang mapagbutan ko. Kat saan ton nga umut-utang. Abay nga takalaang si Mangpat. Awan bibiyang mo. Nabartag ka? Gaputan na punuan na konken ka. Anya? Ano kasta? Siyak ti makagapon no apay ang nagbartag ka? Awan. Pagkonsumisyon ako na ikinkan kaputi kaado ti utang mo. Bababayin ang payin ka na tawa makakita ka na kitag sasaruno nga may mangisingir ka. Anya ko matibibiyang dangay? Sa anak mo't adumaw dawat kadakwaday ti pagbayad ko kadagit utang ko? Mabalin ka din, asan ka nga umututang? Sakto lag sardeng nga umutang no agbalinta a milyonaryo. Ngam no saan nga importante ti panggasto ti utangam, likli ka mo ti umutang. Adot paggastuan, adot kasapulan ti agbyag, ket adot makita akayat. Isu adi ka agreklamo no adot utangat. Talaga nga awan dalan ken ka ti sarita. So makamukan ansay. Lando, amom ka de, jay utang ti asawam kinimador. Saan na lang? Apay, mano ti utang na kanita tamator? 50,000 ka no. Anya? Nagadam? Saan namin pinsan nga inutang na dagijay? Oo, na yan da diyang ansing. Anya nga tinangigat gatangan na iti da diyang inutang na. Ay, damagam to iti asawam. No niya ti pangigas-gaston na kadagitut utangan na. Ay, asino gayam tin nakaibaga kada kayaw? Nga da utang na kanita tamador na nang. Idinagtungtung kami idikalman kini Lakay Mador. Mismo nga iso tinang istorya kanyak. Kunana, akayat nan asingiran di asawam. Pangalaan na kumangay ti pagbayad na. Awan lakit di ti maytid na. No saan ka makabayad iti naituding nga aldaw apa nagkarina a pagbayad? Paibarangay na kano. Anya, nakababain ano may barangay ti asawa, gapo lang iti utang. Kanya nga rod, no di mo makabayad di asawa. Siyempre, agpatulungan iti barangay tapno makasingir. Papanam, tanakarubat ka mo. Inakpay agpalabas iti oras iti ayan datatang. Tapay, makagapo ngayon kaagpak ni tayo natatang. Ang mga nadaman nun umagsingir kanyak. Awang mga rod ti pagbayad ko. No kasta, plano nga ilang mga nagitagsingirkin ka. Basta di mo ibagbaga nga daak iti ayan datatang. Unay kan bakit? Ano ti problema? Talaga puro utang ti problema. Tapasaray talo tagranranang agsingir kanyak no daduma. Dapat gayam utang mo ka ni Tata Mador. Ha? Kasanot pa nakam mo? O di inamin mo, si utang ka ni Tata Mador. Kati sumat. Naamamutan, alangan nga ilibak ko pailaan. Ang asino ti nakaibagakan ka? Ninanang, imbaga ka no kenkwana ni Tata Mador. Kas taga-ayam. Agpaisaw, 50,000 ti utang mo kenkwana. Wan, ngam saan namin pinsan nga inutang ko dayjay. Ininot mo ka no nga inutang. Aging ka nagbalin na 50,000. Isumat. Anyang itinangigas-gasto sa miti inutang mo ka ni Tata Mador. Ado daydiin mo na Gismel. Nga inutang ko kin Tata Mador. Pinagbayad ko kini Ricky.
Taapuraan nak mo ta singiran iti utang ko kenkwana. Kat idi pinidwak timutang, 20,000 manen tinalak. Anyaman nga, tinangigas to mi 20,000. Gas range tayo. Ganda dumapay agamit iti kusina. Uray kan. Tila nangigas-gas to mo, iti inutang mo. Saan kan ngagreklamo? Ta isumot tos usaran tayo ti kusina dagiti gamit a ginatang ko. Kat idi pinitlok timutang, 20,000 manen. Kat, anyaman tinangigas to manan, hindi na udi at 20,000 inutang mo. Nalipata mo day di pa nag-birthday. Nagpartita iti baboy, iso ti ginastok. Wan, malagip kon. Damdamag kan ka idi. No nangalami ti kwartam nga inusarma pinagsagana. Ngam di mo matimbaga. Gaputa sigurado nga ung tanak no ibagak nga inutang ko ti pinagsagana kiti kasangay ko. Unay kan. Ita, problema mlakat nga rodan nagyang inutang mo. Di mo't agsingir ni Tata Mador. Singir na kanto kanon. Tadandanin madanong tialdaw nagtulagan nyo para nagbayad mo. Ay, ore madanon day jeng aldaw, awan pagbayad ko. Ipabarangay na kakano, ludi ka makabayad. Hello lakay, apeng imawag ka. Sa anak pa anabayag dito'y balay datatang, imawag ka na dagos. Kaputad na mangururay kan ka dito balay. So inawagan ka. Asino? Ni Tata Mador. Anya? Agda dito balay? Uy. Umay na kasingiran, iti utang mo kin ko na 50 mil. Ay, awan pagbayad ko. Ibagam nga aguray latan. Saan na nga kayat ti agawid, ludi na ka makasarita. So nga agawid kan. Diyak kayat. Kuna na nga umyan dito balay, ludi na ka mauray ging katrabi eh. Anya? So nga agawid kan, tagsarita kayo. Si kalatan ti makisarita kan kwa na. Si kan ti agkare, no kaano ti panagbayad mo iti utang ko. Anya, saan ang mabalin na? Sikati nagpirma iti katulagan niyo adwa. Isa sikati makisango ken makisarita ken kuana. Urayin na kakano nga urayon. Anya? Lakay. Sa dinungarod ta ayan dadya lakay Mador. Agtugtugaw di talikod ti balay. Naparparir ka no, ngam diti sango. Di pala si kang amin tinakisarita kan kwa na. Pinagawid nakpailaan. Sikati nakautang ken kuana. So sikati rumba nga makisarita. Ikan itayan na. Tani, itay pa nga guru uray. Sige. Una yun ti asawak. Nagaduntumag kami nga utang na. Lando. Inanang. Barok. Ano ti bagayaw? Imay mo ti jay balay ni Minerva nga asawa ni patrolman. Imay kano dito'y balay yo. Ngamawan na danon na kada kayo. Anya kano ti baga na kumakada kami nanang. Adda kanumot utang ti asawam ken ko ana. Ket masapol na kanuuna yung ti kwarta. Ta na hospital ti anak da. Iso asingirin na kanon ti asawam. Mano kano ti utang na. 8,000 kano pesos. Anya? Ay, wala yan ni Ansing. Nagabsuona ng iti utang. Agam, ura agan ano nagiti nakautangan na. Awan mo't pagbayad ti asawa. Anya tinagtulagan nyo kan ni Tata Mador. Mayaten, awanan ti problema iti utang ko iti dadya alakay. Ne, anya tinagbalin na solusyon ti problema. Gaputawan pagbayad ko iti utang ko kini Tata Mador, nagtulag kami nga agkatulong ak iti balayda, aging gaamay karok ti utang ko. Anya? Won lakay, 10,000 ti swildok iti kada bulan, dayta titulag me. Iso 5 bulan laeng ngay karok ti utang ko kenkwana. Mayat nga ron. Agam, stay in ka iti balayda? Kauna, manungot lang ti 5 bulan, akawan ko dito'y balay. Nabaybayag adag iti agabroad. Sa bagay. Ala, in ka nga ron ikaro na iti utang mo, tapno malpasan. Kat sapay lang kuma, tenton may karom, lapdam tong ti umutang. Upata na bulan ti asawa kiti balay da Tata Mador. May sapay a bulan, may karonan ton di utang na 50,000. Landaw, baraw. Ne,
Apay na nang. Adaman damagak. Sipod na pan nagkatulong ni Ansing iti balay damador. Ada ka di day off na? Kat sumangsangpot dito'y balayo kada day off na? Saan ba't nanang? Sana po nag-day off. Kan saan pa yan nagaw-awi diti balay? Kan jakmat sinarsarungkaran iti balay a pagpapaayan na. Ay, no kasta ako naspakan di asawam. Ha? Apay na lang. Gapo ta iti ipapan ni abalayan iti balay damador. Naduktalan na amasikog ti asawam. Dakkel kano ti tiyan na. Anya? Manong Roger, kasla nagtupak ti tangatang kanyak, idinamuak ang masikog ti asawak. Ta masiguradok, sana siya ti ama ti sikog na. Nagpalutputak nga rod. Ket naduktalak anita tamador ti ama ti inawan na abiyag. Nasisirap ti asawak iti kwarta, ngaysot gapuna aliniputan nak. Anya ti aramidek, isinak ka din, pangaasim tabalakadan nak. Ito'y pagayam mo, Lando. Pagayam Lando. Malaksid nga inlumlum ni Ansing ti bagina iti utang. Rinugitan na pa iti ulom. Gapo iti pananglipot na ka. Gapo lang iti pirak. Saan nga rod na mapagpiara na babay? Saan na nakasasayang no mapukaw mo man? Sana si ka tinagbasol iti naramid na. Katangay ti birbirukan na katay adut kwartana. Natumpungan na nila kay Mador. Isabayamon. Ngam no kayat mo nga idarum ida, taadamat ebidensya na masikugan. Nawaya ka, pagayam ko. Ta saan anasaya at tinaramid da, apanang lipot ken ka. Ngem no adapay nasaysaya at amapanunot mo, iso ti aramidem. No siya kamaysa, saan mo na pagtatakkunan ti kaskenkwana nga asawa? Manglilipot, sokir, saan na kang ipirpirit nga asawa na? Managkamalala, agutang, para lang iti bukod na nga interes. Problema mo't lang. Sumrikakit iti trabaho kat ag-focus kalat taditan. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni pagayam Lando, ti Magsinggal Ilocosur. Dito'y drama tayo. Ken ka, Manong Roger. Inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.